هنرمندێک ڕۆژ ئەوەیە کوردستانی ناودار ڕەشید سۆفی نەخۆش کرد ڕاکردن نەخۆشخانەیە کۆبانێ پشترا برن شامێ سەلامەتیە ژێرە دixwazim ئەو bijeniîna Ewdê û gelek stranan hatiye naskirin weke xwezî hêvî pêk hatan Gulistana dil herwiha helbestên Melayê Cizîrî jî kirine stran Doktor Bextiyar Midris ku ji destpêka nexweşiya wî ve serpereştiya dermankirina wî dike ji rûdawê re got Reşîd Sofî dibin çavdêriyê de ye ji bo dermankirina wî çi hatiye xwestin wan kirine kitleyek pêra çêbûye ew şandine Şamê Reşîd Sofî sala 1953 li Kobanê ji dayîk bûye ji binemaleke oldar e bavê wî miftiyê Kobanê bû lê wî berê xweda hunerê sala 1970 jî stran çêkire Reşîd di nava xelkê de weke mîrê Ewdê jî tê naskirin Li roj avayê Kurdistanê encûmena gelan heye weke perlemanê ye di civîna xwe ya dawiyê de pirsa çend yasa û desteyan gotûbêj kir hinek guhertin tê de çêkirin di civînê de weke nimûne navê yasaya encûmenên desteyan hate guhertin bû yasaya armancê neteweya demokratîk ev navê wê nû ye Hevseroka encûmena gelan Sîham Qiryo ragihand ku plana wan ji bo 6 mehên bê ew e ku nerînên komînayan wergirin ji bo ku bikaribin baş xizmeta xelkê bikin. Li Rojavayê Kurdistanê encûmena gelan a rêveberiya Xweser di cîvîna xwe ya hejmar 105 de pirsa çend yasa û desteyan gotûbêj kir. Di vê civînê de yasaya encûmenên desteyan bo yasaya armanca neteweya demokratîk guhert. بعد صياغة العقد الاجتماعي والمصادقة عليه كان لابد دار قوانين پشتی دارشتن و پسندکردنا پیمانا جواکی دویا بو یاسال گور و پیمانه بین دانین دناف دجی یاسای انجمن دستیان بو ما ایرو اف یاسا سراست کر و بو یاسای آرمانج نتوای دموکراتیک دا کو انجمن بکار بد قوناغا بده رولا خواه ارینی ببینه و کار لگور بندن پیمانا جواکی بکه جبر د سری د ریوبریا خسر لسر بنگه نتوای دموکراتیک هاتیه دامزراندن جاليك دنفه هفسروكا انجمنا قلان سهام قريو راقهان جو بلان اوان جبو 6 مهن بين 2024 برهف كرنا نارينين كومينانا بارمانجا خلكي نافچيه دورگرتنا برياران دا بجدار ببن طبعا الإدارة الذاتية Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê destpêkê li Cizîrê berê her tiştî pişta xwe bi komînan vegirê dide. Ji ber her kes li ba me endameke di komînê de. Biryarên di komînê derdikevin diçin encûmenên taxê û yên xwecihî û encûmenên gelan li kantonan û piştre digihêjin encûmena gel a demokratîk. Bi armanca wergirtina nêrînên gel li navçeyê. Hevdem Rêveberiya Xweser di pirsa biryaran de nêrînên partiyên siyasî û serok hozan bi giringî werdigire. لروجافای کردستانی انجمنا گلان دموکراتیک وک پارلمنتوی تین اسکرین روجا 23 دوازدان 2023 پیمانا جواکی کو وک دستور تی حساب کرن پسند کر جالی خوب دادگاه پاراستنا پیمانا جواکی چافدریه دستین انجمنا جیبجیکار دکه کو وک وزارت حکومت پروژیان لهر حفت کانتون ریوبریا خسر جی دکن لولو خان روداو